Dumi, mabali namin. Kasta ka rin, tatang, Mr. Chairman? Wen, awan mabalbala, hindi giyanak ni kakapulon. Isa barangay ati kaslag minatay. Kasla pag-iin na palan mo't tinaduma ka barangay na, hindi pa nagpamasayag dita barangay hall. Kasla kasta na. No baset, wino na ilat ti balay ti agminatay. Kampanti dalatan. Nga umay mangibagamay amay masayag diti barangay hall ti minatay da. Sana bali no di yu pagparikutan, ultimo ti pakailungunan na. Daita nga ro ti parikot tita. Awan kanot kwartada oray kusing. Kasano retan? Saan mo mabalin nga imasayag na dita barangay hall adi mailungon Isumot ti kunak. Ngem, oray taltalin da kami. Awan may gatang may tilungon. Kunamot di inauna apotot na. Kasano nga rudoy? Kapilitan ngagpaabuloy da pay atap no ada may gatang itilungon. Ngem, manumot lang atan ti maor-or. Padasan nyo ti mapanidya simbaan bareng ada may tulong niya Apo Padi. Wan siya ngagpaisaw. Mapan kayo laangan ni Jay. Wan man. Sige kastapay nga ron. Mapanak man niya simbaan. Un tatang. Bye. Ay, nadaman na tayo nakabarangaya. Ay, ag problema manan ni katugangak. Nairanapay nga awanak dyan. Siya ko mga tati maturturan. Pasensyan ani katugangak. Ang man yan. Suburamat akin narigatan ti panagbiag dagi dyan nagminatay. Awan nga tatin sagsagana mo, di natay nga agpaitumot lakan kuha na iti ipapatay na. Ay, mayat ginap nga agilad. Ad-adan asaguyup-yup enak. Iritip ko man pa. Uray, ta si siyak manan iti balay da Uncle George. Nagkuyog manan da Rosa kan Andi Sandra Arimuara. Diyak bala panunutin na iti problema iti nakbugsutan. Uray. Tamulatan ni katugangak chararamitin na. Ay, anyan ti kastoy. 5 nga aldaw ti masayag iti barangay hall. Gwen, pangururayan da kano kadagiti anak ken apon ni kakapulon ngaggapo iti sabsabali a lugar. Naiwaras samot ngamin iti nagduduma a lugar dagiti anak da iti daydi kaakaisya. Gwen, at danay kamang iti Cagayan, iti Visayas, Mindanao, kinadansa pa iti Davao. Ay, nakaadayuda. Mauray amin dagijay. Kapilitan na. Tadayta kano ti kakaisuna akinidawd na sakpay anatay. Tay maayaban amin na putot na amang tanaw iti bangkay na. Isu nga anusan mi ati makipulapol kadagiti makilamay. Ay, impaigid yu paikit din dagiti lamisaan nyo iti opisina ti barangay. Kapilitan na. Ay. Ala, urikat 5 nga aldaw laeng met ti panaganos.
makipagpuyat mat ni apong ko o ay si. Agpat nagkano a makilamay. Ang mga no sa barunon no agpuyat. Sana rumbang agpuyat ti senyor. Saan ka numutla makaturturog? So nasa isaya at laangan nga umay makipagtugtugaw kadagiti aglamay. Tapno adda serbina nakamulagat a mamigatan. Aniyan? Saan a makaturturog ni apo? Dahil ti problema. Napasaray saan pa yun a maturog a pulos. Madia. Ay, turog di may sa akasapulan ti senyor. Uray agan ano kanumad. So nga, umapal manan akin ni ama pulong. Aniyan? Ay, isuday tayo pada senyor, ano adda matay ka tumapal. Adam amo kakasta. Ay, syakla kuman, ti matay apo. Kunan. Kasta agpaiso ti sang katalanggutang na idi nakariingak itay bigat. Ay, kunakon gayt. Naapal ni apong ko kadagiti matmatay. Sa balimot nga apal, iso nga minen ti kalakayan dito'y nagbugsutan. Imbagkit di ata san ngagkabaw. Eh, day talat pagyamyamanan mi. Nasidap pay ti panunot na. Nay, saan kayo kadipay nga agawid, kakasi Paul? Day, apay nga pagawidan na aksupain. Saan kayo apagaw-awidan? Damdamagaglaang no saan kayo pay nga agawid? Tanay tumangan tirabi eh. Ay, nagkunaaya nga agawid ak. Kahit no makipagbantayak ni Pulaon. Kasta gayam. Ay, no apay nga men. No apay nga men, adi pay lasyak tinatay. Ay, ino na andak manan. Aniya? Ay, saan kit din asak kumati umununa. Tasak ti kalakayanan dito'y nagbugsutan. Saan mo't alumba ti ipapatay kaka? No mabalen, lumba kuma. Na makilumba ka talaga. Ay, agyaman kayo kit di ata si bibiyag kayo pay laeng. Ay, saan ko pagyamanan ti kadak pay laeng as si bibiyag? Takayat ko ti matay supeng. Aniya? Ay, nagrigatan ti biyag dito'y rabaw ti daga. Nakapudpo daw ti panawan. Sano agto daw? Nakalamlam tumanan. Aniya? Ay, tiday tuyin nga edad ko, supeng. Umanayan, akadak dito'y lubong. Matayak kumamutan Imbag ta nakasangpat kagaya man Chairman Dumeng. Hoy, pampanunutok mo ti barangay tayo. Tani. Agsalog mo ti edad ni OIC ay ni Kagawad Gusteng. Masyanak mo. Iso amin ang ti maturturan. Isa kinunak ka ni Rosa nga oray umununa akon nga agawid. Ay, Kat, imayak ta. Ag problema akmatan ka ni apong ko. Ni apong sipol. Agasong. Unggal adda matay dito'y barangay. Ibaga na nga isulakuman tinatay. Nang kung aro dahi ta sarsaritaan da katuga nga kidikalman. Umapal ka no amatay. Sapay. Nakaarsagid itan. Naarsagid? Nalay ngagpasugnod, kasta? Saan anay itad adagos akayat na? Ibaga na amatay kanukuman. Ang mga nupasit mo't dahitan, ti panaglakay na. Ada nga takabaunan. Nga taa. Katiam kag. Ang mga saan minton amasiputan kat maaramid nan. Apay,
Anda ka di sana nasaya at nga aramidin na. Ginandat na tagbakal. Anya, Ngun chairman. Di na tayon ta nagibitin iti tali jay kwarto na. Isingkaw na kuman jay ulo na idi apag iso asimreka. Taaya ba ka mga anang? delikado nga ron Saan narumbang nga mapampanawan? Ngun nga ron. Ang mga agpakamatay at talaga nawan makakita. Anyo ti aramido. Bantayan nyo Di rumbang nga panawan nyo, nga awan kadwa na iji balayaw. Iso ana saya at launay, ta kayat nanti makilamlamay. At least, ada makasarsarita na. Saan nyo pampanawan? Kasayaatan no dalat ta kasasauna. Tapno mayaw awan ti ibagbaga na kayat nan ti matay. Daled! Adda ka! Apong, ada ka yan? Ay, ala, nasayaan mat. Nasimbangpot kayon, makain na kayo mat. Ay, mabisinak. Mabit lang nga raw, itasarang kayo. Ay, di damat agpakan, ijay lamayan. Ay, awan asino nga iti mayat nga agbantay no awan mo't kanan. Ay, intun sak ti matay. Bastan tintaw ti makmakan Ha? Nangag mo ti kinunak, daled. Bastan tintaw ti makmakan para kadagiti umaymang lamay kanya, kunak. Anya dayta nasasawon nyo, apong. Mabayag pa'y dayta. Abutin nyo ti sangagasot nga edad yo. Saan kayo pa'y amatay? Ay, awan dayta. Tinalikodan na kun ni patay. Anya? Wano, nangudol ngatan di kumpay. At as-asaan pa'y laang ni patay. Ala, tila sasawon nyo na, pong. Ay, numapukkawan la kuman ni patay. Tao may nakunalaan. Ay, ayan nga taaya. Tayo naklaang ang danunan. Ni kaka si Paul, di maururay asumaruno ken kakapulon, no kasyay laeng. Pag kunaamat lakay. Una, tagang gandatin na kano ti agbekkel. Mga paggamuan la tamadamag na unat mo't gaya man. Kanayon mo't amapan makilamay. Kat may tabon ton ti bangkay ni kakapulon. Awan ton ti pakilamayan na. Ang mga agbekkel ton ti bagbaga ng ison ti sumarunaw. Ay anyan. Pudno ngay bagbaga tayo asaan pa'y nga agkabaw. Ngam amangan mo't no kaabaw na day jayan. Nga ta. Awan turturog na. Takanayon mo't ang makilamayan. Ang mga makaalat iti sakit na iti kanayon apan nagpuypuyat nan. Ay mabalin na kasta. Kaslayad adanan ti agpuyat takayat nan tagsakit. Ang mga nuwagas na mo't ngagpakamatay day jayan. Ay, addala amin ditan Nay, kaka, nakilugan kayo la kumanay lugan, dagiti nagminatay. Mabanog kayo magmagna Ay, apay aya. Ay, isong nga ti kayat ko. Kabaalan nyo pa iti magnaya. Ay, one mat. Ang mga sikati sa anay na makapagnagustay. Ay, makapagnaklat tamot Di oray sakmat. Di oray manupaya kilometro ti pagnaantayaw. Ay, asidega hindi kampusan tao. Ay, adayo pa'y kuma.
Kasta ti bagbagam ngam. Agoy sa mo tadilam itinalaw sa banog mon. Ay, mga no si Kati agoy ay tidilanan gustay. Ay, saan? Ay, kunak tumat, nga do pailat atiwag no panag na ti pagsasaritaan. Makita nga raw, kit naandor kayo pailaan. Natib karlat ta dagiti gurong yaw. Dahil tangga road, ti pagsaksakitan tinakam ko. Apay nga'y ngawan sakit ko. Ah! Ay, Kayat mo ti madani ti sakit. ay, kumaa. Kat ipatay ko. Nagimbagan no kasta. Ay. Nay. Mapanawan ta dito yan. Alan. Kumamata kadagiti kapada ta magmag na. Kwa. Agbati akpay lang dito. Nay. Apay ngay. Aginanaka kadipay? Anya nga ginanati sa asawam. Awan ina na kanya, gustay. Po aya. Ay, darasam kiday, ti umadayaw. Agbati akpay dito. Adi kasanaw. Saan ka makipamumpon? Ay, makipamumpo na ka. Kaya't kumat makita ti about apang ipisukan dakin ni Pulaw. Ay, kumamatak. Makipagbit-bitak kajay lungon. Into ni disagda iti karaw. Kaslamat dumagdagsan to'y bit-bit-bitan tayo nalungaw. Imbag, nakakamatak-matang. Sublatan ka ditan, Chairman Dumay. Ama. Ay, aglisikan. Siya kundi makipagbit-bit dita lungawn. Ay, apong. Ay, siya kundi ta. Makipagbit-bitak dito lungawn. Ay, kwa. Ay, napigpig sa madlangada yung umsikat, Chairman. Ala, lisa. Siya kundi ta. Chairman Dumay. Awan na balinak. Nuwalin na kita yun sa pinabuskuya ko na sublatan na. Nakita kitalagaan andor ni kakasipol. Isu siguro di nan mauray ni patay. Tasan na pa'y nga oras ti matay. Un nga taa. Nay, kita nyo. Nagpigsamot kami na talaga. Makita mo't kat ti ginapigsana. Dumagdagsen pa ikit di itay jilungon ah. Nagparik na ti kadanan di kampusan to. Ay, makainanan ni kakapulon. Lapo! Saan kayo mapandita si nagtitanong? Pasalsalimot ni Apong Sipol, idiyan titanong. Tersem, umasidagdaking kwa na tanawaam. Mataktak ti pumpun, no dadita pasalsali. Ang mga lumabainan no anawaki dyan. Sa bagay. Arsagid ka no kayo. Ang mga no niya ti aramidin na ditan. Umasidagdaking kwa na. Magmisan sapay kat niya po pade. Ituloy dito itay naputo na misa iti barangay hall. Sige tatang. Inak-asistiran niya Apong Sipol. Sige. Paano ni Duming? Ni. Hanyat ko ni kakasipulan. Ay. Mapanak mo't itayanda. Nala, inutan niya nga ipwisto di tangatuan ti about. Pag isunto ti inot apan nakaibaba na. Ay, mabit lang! Mabit lang! Apay Apong Sipol. Ay, mabit lang, kunak. Papanan niya nga. Apong. Ay, abot day tanday. Makilubunak malagin kinipulaw. Anyat sasawan niya. Ay, umuna ako niti abot pulaw na.
Nay! 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 Ano? Ama si Paul, saan niyo pa nga iba pa na talungaon? Nay, mapandagan niya po si Paul. Mapandagan kayo. Mapandagan. Nay. Ano na dyan? Umapal amartay? Isukag pakamatayan? Doming, mabali namin. Nay, nakayumot gayam tatan. Naimbagang sapayo. Ino na anak mo ten. Siya kumaati ag kablaaw iti naimbag ngagsapa. Tasyak ti umay diti balayaw. Isumod lang ay sureta. Ala, dumaron kayo. Una. Agdiritso tayo nita kusina at agkapi tayo. Apagisaw. Agtugawak ko mga agkapitay, nagtuktok kayo. Taiming nga rod Sige, agsuko kayo. Mga alaklay tita sayo. Ngun man. Pangramanan manin iti stage side kape. Ayun, jakmot na idaga sa dagusan dyan, nakapak akapeyo. Daya. Ada. Mawa-awan ka ti para ka na kayon. Jakla nabit-bit idi malam kay. Nagdiritso akmat ngaminan iti barangay hall. Ala, sa nabali. Kat anyagay. Kumusta da iya Hawaii? Nasayaat mo tan ni Uncle George. Naka-recover mo tan iti sagubanit na. Kastamat kit diti ko na idi mawag Agiddan kami kumamadlakan ni Rosa nga agawid. Ngamin gawid pa lang ni Auntie Sandra. Ay, may ayo launa ni pagsandra kin ni Rosa. Oy, kan saan lang areta? Adda nang isirkan ni Auntie Sandra kan ni Rosa at trabaho. Extra di food court. Nga ayan ti kabsat ni Auntie Sandra. Ay, mayat Urayan da makasangpot di nagbakasyon a dishwasher asinukatan pa lang ni Rosa. Santo makaawid mo't lang ito. Sumot lagayam. Kaya't mo't ni Rosa mapadasan tiyag trabaho ijay, uraya pagbit lang. So ara jay, inserek ni Auntie Sandra iti ayan ti kabsat na. Ala. Tinapatag nasalon at da amin ijay, akas kada kami ditoy. Mabit lang at dawag ko. Atay kasinsin ko diya kagayan da itoy. Hello! Kasimit yaw litag mi naglaglakaya baro. Pagsisinoblatan min nga iwanan. Ikot ni. Sana ka makalisay. Uri adag diti adayo kadakwada. Di ka sana. Itulod da dito ni Apong Akaws. Wanin na. Kaanakan met. Iswa karaman ako na. Makabulan ngagbakasyon diti nagbugsutan. Ay una, talaga akasta. Kabsat day di amang ko day jay. Awan nagdumaan da iti day di amang iti ugali. Kastaya. Maditi ugali day di amang. Kaskun ko na dagi jay kakayong ko. Ang gagangay la day jay. Agkabaw idin day di amang. Ay una mo ta. Sa balya talaga nagsubling nga ubing ti panunot ti tao. Talaga no agkabawan ti tao awan mabalinan. Isudan ti kanayon a pasensyaan. Ay, nakarkaro mamut na di katugang ako na. Day di amang ni nanang. Wain, ano mo ta pasensya ti impaay ko iti da di katugang ka. Apo, pera pakataktakan ti kararwana. Napanan ni katugangak. Nasayaat mo't no umunan ni barangay haul. Urinton al-al daw basita mapanak. Kasla na bambanlugak pa lang gapo iti biyahe.
Ay na. Panasek man nga iplastar ti laptop. Ta mangirugi akit istorya. Ado, tinaurnong kong idea suratan. Jakmat kami nakapagsursurat unay ijahaway. Nakaslaan dakit din epekto ti aglawlaw. Jak unay makapag-concentrate ijay. Bayak man pa lang dahil naurnong kong idea. Di man may papanitis sumangput nga agpaaw-awir kada katugangak ti panunutak iti istorya. Anya di kinunan ni tatang. Nakarakaro na hindi katugangan na. Ay, katugangan. Basta no katugangan ti pagsasaritaan, anong ti sumken nga idea. Ay na, anya ba na ito yan? Makaturturog ako manay. Ayan ni katugangam, Omeng. Duming tinagan ko, apong. Saan nga uming? Isumat lang nga iso. Ni katugangam agusteng ti kunak. Saan atanagan mo ti bagbagak? Kwa? Aday di barangay hall? Ay, kasta. Aguray ka. Saan aya asikaitan ti kapitan dito'y nagbugsutan? Uwan mo, tapang. Bali siyak ti simukat ka ni tatang, ta nag-last term ngamin. At kagawad mat itan ni Gusteng. Uy, apay ay apang. Ay, no siyakla ni Gusteng akatugangam. Katusan kan, uray no si ti kapitan. Ha? Ni, apay mo, apong. Tanikit din katugangam ti patudunam nga umununa ijay barangay hall. Agit sika amanugang ti kapitan. Ha? Kuwa nga may. Ay. Agyaman ka. Tanasing patsamot basit ni Gusteng amanugang kau. Ang no sakti so ako agkalbo ti sulpag. Ha? Iso nga tatin ang kalbo, hindi katugangak. Ay, sulpang mat ni Gusteng amanugang ko. Ngam agyaman. Tasan asyak tinang kalbukan kwara. Ha? Ket agyaman kamag. Tasan akas kanyak ni katugang magusteng. Tanay, nalampong kamat amanugang na. Iswa, nagasat ka apaw. Sopeng. Aday bagayaw, amag. Nubilang dito iti pakaun-un na tak. Awan problema, anak ko. Day, anyamot ni amagan. Adayo pa'y day ta. Mabayag pa'y day tayo bagbagayo apan nakaunat yo. Ay, maibagam ayan o kaanaw. Saan matkit di aamang nagsalon at kayaw. Awan nasarakan ti doktor asakit yaw. Ta-clear mat amin ti resulta dagajay laboratory test yaw. Ay,
kasta aya. Wen. Day talamasansan apan nakalipat yu ti medyo saan-san amaliklikan amang. Tao ready yu aklunan, agkabkabaw kayo. Ay, saan? Sa anak pa'y agkabaw, supeng. Di mo ibagbaga ti kasta. Da kayo kidya talaga. Di yung maaklawn, idinto taag 90 kayaon. Saan na maliklikan, di pa nagkabaw yun. Salbag ka, supeng. Di mo man ipilit. Ay, dahito ikit ti ibagak ti denggam. Anya day ta amang. Ado, ti kwarta kinton matayak. Sala ado ti kwartayaw, inton matay kayaw. Day, kasanon tupay ang pagnumaran yun nga, no natay kay taon? Dahita nga road. Nagasat jay manugang ko alakay mo. Isuntaw ti agnumar. Anya? Ay, siksikan tinabatay kadagiti beneficiary. Iso mairanod to ni gustay alakay mo. Ay kat, saan na maliklikan, amang? Itot ko amin ken ka dagiti papiles ti insurance ko. Makaamo kanto na, supeng. Amang. Angam, ada ka kaisuna kidawag. Iso kasaok ni gustay. Anya, agpaaramid kayo ni tinugnol, lungon niyo. Wan, di kag mulagat Aramidom amin ngay bagak ustay. Ayan, usting lang usting kanyak di katugangak. Ay, iparamid ko, tilungon ko. Tapno makita, kan may bagak ti kayat ko adisenyaw. Dapay design na. Wan Ket awan ko muntra. Yay. Ti kayat ko, ti maaramid. Kasta ti kayat ni katugangak. Tulungan nak amang kita, itinalaing agaramid iti lungon. Made to order ti kayat ni katugangak, ta isupay amis mo ti mangibaga iti kayat na design ka na. Insaganaan nan sa ngamin iti usto, ti ipapatay na. Wen, hindi tamad kayo ti pagbilibak keng kwa na. Matay to nga awan pulos gastusin may, iti ipapatay na. Ta, adain sagana na amagastos. Pagwadan akatugangan. Ti kunam. Anya ti kayat yu asawan? Wan. Wanya. Sumapol ka itinalay nga garamid di tilungon, tapno marugyanan. Wan tatang. Ay, nasiglat mo't talaga ni Dumi nga manugang ko. Tinulungan nan, tinayaban ng agramid di tilungon. Nagmalimlay di kalman. Sa nagmalimbita, nagbalikasin tilungon di katugangak. At atigdog ng tigsakto akatayag ni katugangak tirukod tilungon. Ada kagudwa kadapan nga allowance na. Lakay. Itay ka pa dito'y balkon amang buybuya kada dumay. Imbis ngayong katulungan, ida. Kabalan daraytan. Ayan yamang. Aday jay kwarto. Ipadpadas na siguro dagi jay pinagatang na apagbado nanto inton maimasayag. Anya? Pati bado na? Nagpagatangan? Unmo't. Isot ginagara may jay ili tay bigat. Kasaya. Mayat man. Sa bali at talaga niyamang mo. Sinaganaan na amin ay. Wen, isong agyaman ka. Tanakatumpong ka itinalastog akatugaan.
Pudo na lastog ngam. Adda paglastog na. Sana kinalastog dayta bakit napanakkel. At talaga mo nga dapag panakkel na. Kat kasta kanto kumamay. Anya, tuladak ni katuganga. Andita, napinturaan. Pamagaan lang na ituin natang. Agyaman na kiti anos mo dumeng. Maragsakan lakit din ni katuganga kiti daytoy. Ngam ti amuna ket siyak tinang pintur. Wala, ta kinaykayat yumot ngaminan adito'y balay tinang pinturan tayo. Kayat ko ama sorpresa. Siyempre, mayura yun, iti papatay ni Apong na itilungon na. Sa dino nga, iti pangkabilan tayo iti daytoy. Pangipwistuan tayo nga. Kuna ni nanang mo nga iti mitilatan salas. Takasta ti kayat ni Apong yo. Daytay makikita na kano. Lungon, may display iti salas yaw. Uy, Di pa'y kasla kanayon nga da nakamasayagan. siya nabalin na. Diyak mabalin na kontraan ni katugangak duming. Iso uwan aminin. Sa nabali, maudi mat akid daw nanda kita. Ramidin latan na. Wan matkid di Thank you Domeng. Si kantinang finishing dito ilungon ni katugangak. Na-save ditang dan timang pintor ko maiti daytoy. Una ya. May nayon ko maatrabaho di nagaramin ikilungon dayta. Kan nujak tinunungan, ang mga no di na pala nalpas ita. Dayta nga rod, dakala ba nagyipan ng tulong mo kingkwana? Iso thank you manin. Nalpasan tilungon ni katugangak nga iban. Naala na kaman to'y katugangak iti ting-ting kyon. Ay, mayat. Magusto akla na itulungon ko, ustay. Ay, thank you. Uray matayak itan. Anya? Angom na san agapaw tag ting-ting kyo ket bilibak matkin ka manugang kaon. Ay, saan kayo pala abilib kanyak? Dinto ta siya kung tinagpaaramid itilungon niya. Ay, katugangan nakpailaang ustay. Iso ati muntoy palapalastog. Asika ti mapadayawan nagparamid dito'y lungon kaw. Kwarta kami tinagastaws. Awan utang ko kada kayaw. Huwag mo't awan utang yu. Wan, matayak to akasla. Mangabak kayo iti first prize iti parapal. Adun to ti maawat yu akwarta. Daado ti binipisyok aja kun pagnumaran no matayak. Amang. Iso adi kag lasto-lasto gustang. Manugang kalaang. Awan da katugangak, tanapanday di po ni Raria. Imbilin ni katugangak Agusteng, adagasag apaliiwan ni Apong Iban. Nakalukat tiri daw. Kita man, sumiri pa. At nga tayo ti salas. Awan man. Ay, nakaarwat ti pangmasayag. Insuot ng tayo pagbado ng to, inton matay. Ay, di ka nagsasagin. Kay lala day talwa. Aglungon sa mutan.
Alakat, orayon naklatan isag. Ah. Sak ni Ibay, makasimpong alam. Umaya kundi ta dendam. Lumasudan itilungon. Aglungunan. Agparparik na nga ta amatayan. Ay, awagak na katugangak. Ay, yan na yamang ko. Matay ka gaya man ngam di ka man lalagparparik na. Tapno na pabugsutan kayo kumamat. Kasano anatay duming? Apay akong todo isputing adagusay. Kwa, jak man mo. Medisimiri pakidisala siya. Kapag iso nakita ka nakasukatan. Kat lumaslas udan itilungon. Di ka lakit inanawad. Saan mo ito na? Pati amok at tipadas na lang. Sangka ko na ngamin nga amangan no ababa kat makukot tulog iti saka na. Yamang. Ay na, ipadas na lang ata ati ko na dumay ngam inlayon na mutan tinatay. Huwag nga taan na. Basol mo duming. Ah, No inanawam kuma, iti lumaslas od iti lungon. Mabalin an ay tantanpay ti papatay na. Ket nakasarita mi pay kuma. Anya ka mo tenduming. Ay, tata, nagulpay. saan na kapabasulan na? Kat no, Ay, basol mo! Ay, Kaya, katuga nga kala kay Iban na ya. Ay, diyak pagarupan nga. Salbag kayo! amag! Si Bibiyagak pay! Ha! Kunamilano na tayo. Nagpraktis sa klaan. Ibagayo kat anatay account. nagpractice sa matay. Nagpractice. Ah. Nani. Ang nakadimot kas dyan. Ay. Tagainap lang nagpaisaw. Domi, mabali namin. Ay, ngayat man na iti akolom dito ilo kumagasi. Dakkel ti maada lang iti agbasbasa. Napintas na iti akolom. Legit tamak ko na. Ta abogado na iti kolumnista nga author. Nagiti kaso amabalin nga ipila. Masak man na iti kolom na. Manayunan tiyam mo, babaan ka na ito ang mabasa. Bayat na ito ang mabasa, tapno mas makasigurado kami iti adang amayawayat. Nadan tumanin mapasamak a paragtakaw dito yung barangay. Nangruna, kat siyak itat kapita. Command responsibility, dito mapaspasamak asana na saya. Anyan. Na ito yung mati problema na ang basak. Jak malpas ti basak nga istorya. Wano write-ups no daduma. Sa maturogak. Nay, kasano day ta? At dan saman tumaod ngagmamanukan dito barangay. Dahi tangarod kagawad. Napaksat tayo dagi tayo nagbalin a problema tayo idi dito nagbugsutan. Natiliw dagi tayo dayo nga agmamanok. Huwag nga rod. Nakaduda mo't dagijay. San sapay kita na isublin dagiti para palot a manok ni Mr. Pardones. Awan na isubli idin, tapi na ibalod na dagijay agtatakaw. Huwan.
Ingkaro da iti pagbaludan tinagbasulan da. Ngam ita, anya man dyan report ti taga Sector 4? Texas kanukot jay natakaw. Nakakondisyon kanu day jaya na may palok. Ay kat, no para palot a manok dyan natakaw, bulangiro nga raw ti maatap ngagtatakaw. Ha? Babalin? Nanin eh. Ay, awan ti good morning ita, Chairman Dumeng. Apay? Ay, adamanan natakawan iti ibubulang amanok. Nay. Daman ti mao din nga agmamanok iti barangay? Saan tayo matkit nga ammo no taga barangay nagbugsutan tinagtakaw? Asinaw tinatakawan? Ni manang susan ka no? Nasiiman lang atan, nagitay taraken na abinig nga ipapalaw. Wen, ket husulakit di yakinunak abulangiro di nagtakaw. Okay, kasanaw? Ada ka din naipila a reklamo? Awan pay. Ang mabalin ngayong gat madamdama ak tumayon di natakawan. Ngala, priority tayo na kita problema. Masapo na mapasardeng da ita. Nasiglat jag mamanok, taas ang lagayam animanang susang tinatakawan. Ay wala, Chairman. Panagnikan ti may in-report di para I1 iti from ni Mr. Angko. Dakas na ito yun. Ang mga no saan la amay-may sa tiyag mamanaw. Ang mga no grupo dagitan. Masapo la maamuan tayo no kastaman. So nga agrunda tayo. Full force apan agrunda. Wen, mabagaan dagiti kakadwa kagawad. Tama kipagrunda damag. Ay wala, amin tayon. Masapo lang makipartisipar dagiti managsulsulit apada kagawad. Ay wala. Awan agsadot-sadot no kastoy nga umado ti problema. Responsibilidad tayo dayta. No apay nga awan dagiti kakadwa. Ket nabagaan damit nga da emergency meeting tayo ita. Meeting lang met nga tinayabiso kadakwada. Nuinraman tayo ngayong baga ama i-releasean tayo honorarium tayo. Sigurado, abangan no isuda pa'y kidiati first hour adimteng diti barangay hall. Unay mo't daytan. Podnoti ko na ni kagawad gusteng, Chairman. Di da sakitan ti maamuan da kastoy ti bagbagak tapod numat. Nailayon akagawad digijay awan nita. Dagiti kakadwa amasansan amang kontra iti kadwan nga emosyon ko. Nay, wala niya. Nala, bayan tayo pala panunutan dayta oposisyon dita. Tinapatag, agkay-kaysa tayo. Awan to, ti mapasamak apa nagkay-kaysa no addalat ta kontra. Saan tayo ngay kaskaso idan? Basta noon niya ti mapagsasaritaan, sang-sang kamay sa tayo. Nadda sana makitimpuyog, makamudan noon niya't aramidin da. Agrunda kayo nga rod amin. Wala, nakikita kami amin ni di barangay outpost. Ay kat naghadu kayo. Nay, siyempre, gaputa adu kayo, no da kayo amin sa mainayon dagiti barangay tadawd, di danda ni 20 kayo nga rod nga agrunda. Wala. Ay awan, iti dayta akaadu yung agrunda, namnamaan nyo kaday masalayaw, ti agmamanaw. Anya kita di matiliwan no ipakat na ti kinagmamanok na no asino man day jay. Awan ag night of mo, di agmamanok no kastang adu kayong agrunda tamadugsak. Ag night off? Katkuwing, no adda balikas a day off, adamat night off. Naa. Kat dagiti agtatakaw, dagita ag night off. Oh. Wanan. Sige, mapanakon. Sige, taawagak mamot ni Rosa. Sa nga pulo ket 2 tayo nga agrunda. Ket 3 sana nakadkadlaw,
Mabingay ti grupo, agkapat. Sige. Bale, talo ti agkukuyog no agkapat tayo. Uy, hanggang anya nga ta. Amangan no napagad no talula ti agkukuyog. Iso nga uri agkatlulangan ti grupo. Upat ti tunggal grupo. May mayat man na. Sige, upat itong grupo. Sige, kasta ti maaramid. Imbag, tanaranaan ka dito'y sangot ti store, Sofay. Nay, apay ka day kakasitar. Niyay, saan aga pa takas lasitaran kan akat? Birngasan nakmatan iti sitar. Ay, isan aya asitar ti awag kan ka dagiti katungtung itmo. Ay, sita laeng. Saan mo asilpuan iti artamaday? Ay, sige sita no sita. Apay aya, adan na patag nga ibagam. Awan serbi dagiti agkatugangan nga opisyal ti barangay. Iso dati parupa. Ngam awan met aramiden. Nay, saan asyak ati pangibagam iti kasta? No adda reklamo, mapan kay di barangay hall, tadada ijay. Ay, sikat ti pangibagak. Ta ibagam to kinilakay mo. Ay maditi kasta Nasaysaya at dayta idiretsyom iti masaknan, no addaman ti saan mo akayat. Tapno maaksyonan no kasapulan. Anya nga min ayat ti problemam kadakwada. Saan langan asyak ti masaknan iti daytoy? Ay naibusan dagiti manukaw. Husto payla ti atap ko. Manuklat ta ti problema. Wan, apay, di ka mulakot mamuman nga agsidsida iti manok? Anyat kinunab. Agsidsida kami iti manok. Wan, awan sa balin na maatap nga agtatakaw iti manok. No saan adagi jay mutlak kundi pasyar iti rabiay? Kat asino ay adagi iti agin papasyar iti kabalbalayan no iti rabiay? Saan kat adagi iti adda iti barangay hawlan? Dagusteng kan domeng ti dadaulo da? Madidaytan ngay bagbagam kakasita. Nas ka na maamuan dagiti pababasulam na itangay bagbagamaon. Iso nga ron nga imbagak ken kantap no ibagam. Aniya? Maditi na amwak iti ipapan ko i-gestor ni kakasakkalakay. Anyaman daytan. No anyaman dayta di mo patpat yun. Tanapnuan kinachismusan dagitag tutugaw idiyay. Wan, kat nalabit asaan laeng nga idjay ti ayan dagti agsasarita. May papan iti maday, may papan kada kayo. Anya? Anyaman daytan amadi? Da kayo matan ti atapan dagiti tao nga agmamanok. Anya? Da kayo kano, barangay officials ti agmamanok. Yay! Agaasam dayta. Ta ibaga pa yan day asitar, asaan tayo lakanon, ama umuuma ayang agsidsida iti manok. Anya? Ay, nagdakas kayo gaya man, iti pa nagkita dagiti agtutong 8 ijay. Da kayon ti agmamanok, gaputa di umutla ka no matiliw-tiliw, no asino ti agmamanok. Anya ti makunam, kadagita gwarwaras ita pamapasol kada tayong opisyal ti barangay, tisya. Nyangay ti may bagak kagawad, kat saan mo tapod no ada tayo ti agmamanok. Da kayo lao na ya. Da kayo ngagron-ronday ti rabi ti bagbagada ngagmamanok. Nagdakas lagid din di pa nagkita da kada tao. Awan respeto dan. Saan mat kiti nga amin ang bumarangay kagawad? Adala may sawan no dua a leader dagiti agsasao iti kasta. Asino, tiyatapang malidar. Mga no, dagiti matlaag tutong ita. Makadadal iti mudda kita. San lang aruden nga mo no kasano amaripot dagiti agtatakaw. Kasta pa iti saritaan da? Talaga nagmadi kagawad. Ang bayan nyo.
Tangay karamanak matendita, akas la makipagsitsida iti manok ako nada, tumulong nga kamang doktal no asino ti agsasao iti kasta. Un nga rod. Ha! Ay. O sige, makitinulong ka. Tamin tayo dito barangay hall, kat mag-akusaranitan, ngagmamanok. Heh! Di kay masaksakitan. Ngam kastan ti sasawan dagiti natakawan. No apay kat ngamin nga awan matlat matiltiliw dan. Ay, Itayak pa'y asumanaong awan matlat makunamon supay. agdengegak laeng. Ay, maditi kasta. Agsao kamot Ibagamet no anyat makunam iti maipabpabasol kadagiti opisyal ti barangay. Arami den dapiman ti pagrebenganda. Mapuypuyatan dapiman, ngem awan manlat matiliwandan. Nakaskas dawa talaga. Tauray mapuypuyatan da, kabigatan na addan tuman agkuna anatakawanen. Uwan mat. Asino nga iti maatap no di isudan. Ay, Ta imposible mat adida man la masalaw dagiti agmamanawk. ay, Saan da makalisi dita nga atap? Ta isuda ket nga ruden ti agpatpat nag-apo managna iti rabi ay. Ay, oh, anyangay, dakes kayo at talagan lakay. Agronda kayo pa'y. sana kasumurot ka na duming ngagronda ita arabi. Nasaysaya at pa'y. Maturog ka langan, tapno ilokmag mo. Sana kasumurot ka na duming. Ngem, rumwarak lata. Anya, papanam. Kada pala na batbati asana na ibos anatakawan ti tarakin na amanok. Kat patyek nga ijay ti target apapanan ita dagiti agmamanok. Anya, Diskartik da ito'y. Nasa isayaat no agsulaply takon nga grunda. ngem kasanon, numasalaw mo na kitagmamanok kat dakes ti aramiden daken ka. Ay, nasaysaya at nutlaang ano adda kaduam. Saan? Di ka madanagan. Sana ka basta dumarup na makita ka man dagiti awanan bain. Aguray ka. Kasla imbagamot ni Duming nga asaan mo't makipagronda ita Anya? Wain, nasa una kanya kita'y malam. Nasaysayat ka no na isulaangan ti agdiskarte abukod na. Adakin ko ano anya mo ti pampanunutan na. Basta sa anak ang makikuyog kadagiti padak akagawad, ang makikuyog kadagiti barangay tanod. Agpatnaga ko namang bantay kadagiti tarken ko. Yak itulog may padak kadagiti na isikap ti manok da. Agpuya ta kita arabi eh. Ay sika tadapay nabati kadagiti manok yaw. Siyak ngay, dut-dutlat nakita kaon apakalaglagi pa kadagijay kakaiso na manok kaw. Nagibati da pa ilang matitidot daw. Unmag, ay na, agkaiwara ti dut-dut ti manok. Aging ga iti lalaktawan ti naladan may. Ay, Nagkarudan. mala. Sapay la kuma, tailok magdagijay nga agmamanok dagiti tinaktakaw da na manok tayaw. Naglalaing dan ngay. Ti kunamkit day, agsakit da kumagapot kasi si dada iti manok. Ay ngam, nay, rabiu na yan. Ay sigay, panawan kan imang. Agpaliiw tayo pa lang dito'y. Makita dito iti amin alumabas. Makaungit kada tayo nagiti natakawan iti manok.
Tawan mo't lang aminin ti maripot tayong agmamanok. Ang gasa mo't dandanin mag-isap amin ang amanok. Wan nga rod. Isungay ta. Siguradwang tayon ang maripot tayo. Nauli magmatlat ta dita manukan damahan ng susan. Wan nga rod. Dagitala unit ti naghapon ang manok. At di pa'y nakaturog ti malalingag tayo. Basta agpaliiw tayo lahat taritaw eh. Dito ilangan kayan ti ado amanok ang mabali na pagtakawan ti agmamanok. Ngam di kay kadi mas tao. No apay ang nagikat di para bantay kadag iti manok dasusan. Mabudeng ka no. Ang mga no dakos ti aramida ng iti agmamanok no dito yan ti pagtakawan da. Itay tayo pa'y mo ditoy. Ang mga no saan mo't dito'y tirantada pagtakawan. Aguray tayo pa aginggat madamdama. Sapay, nagdakas ti bagbaga dagiti natakawan. Tatayukit din ti atapon dang agmamanok. Makapasuron. Gamanyarod ngay. Awan mabalin tayo. Agpaliyo tayo kit di. Matiliw tumot lang no sino nagiti maatap. Dandi tayo agmamanok. Pagtingnay tayo. Agarudok tayo ang mapandita manukan. Awan mo tao dita. Nung nagtatayabon dagiti nagkapon na manok. Kasano reta? Nabuwak dagiti manok. Ngam awan mo't nakita tayo ngagmamanok dito. Ay, ang mga nukwa. Kunakunkat. Da kayo ti agmamanok. Ay. Awan sa bali a tao a nakitak nga imay ditoy no di da kayo laang. Anya? Agkat no... Aday, nakatayap niya manok. Silawang tatang. Pasti kagawat. Day tati manok kat... Beklat. Ano po na kaun? Doming! Doming! Nagdangkala na biglat! Day tatag mamanok. Akalan nyo te, beklat. Matata ka. Beklat kang mamanok. Ay, nabati batak. Beklat kang mamanok. Ay. Tagtagainap na dyan. Abang ano po naman, beklat kang mamanok. Domi, mabali namin. Ay, saan ka kahit? Aday wanak. Giyamanak. Tagtagainip ko lagayam. Anya day dyan lakay? Akwa, ay nakariing kamot tayo. Ay, nooray lang nawada, ganak. Apay, aya. Ay, nabati batak. Anya? Ay, nakabut-buteng yung nakita kiti tagtagainip ko. Kasla nakitak na jayin gam sa dino nga ta. Mga no tatagtagain po lang mo. Kasla na nakakita ako ni Tidayay, bakit? Bakit tinatagtagain mo? Wen, kadwa kampay ide ni Dudong akaanakak. Napan kami kano naganup ije bantay pusakal. Di mo nistoryaan no nakabot-botag. Iram-raman nakpay abot-bot ngad. Anyat orasin na ya. Barbangon pa'y laang. Maturog tapay. Sige. Naglaan di tagdagainip ko abakit. Anya day di alangan. Nakamasngad kampay iti alsong. Ay, diyak lang ko man maturong nga. Ay, alas tres pa ilang ba iti barbagon. Maturog ako.
Uray da kayo man ang teacher man, Uncle. Ayaban kayo nga agbakasyon ije lugar mi ije Cagayan. Anya day taka nakanugoy. Kasla na pataglaw na iti pangawisam kanyak ta ibakasyonak pa'y. Talaga napatag, Uncle. Amok ada kayo ti pakaay-aywan di agbanbantay iti balito. Kulitab, balito ko na. Uncle, ngam di yung pigsaan no ibalikas yung ti balito. Taamangan numasukal, numangag ni antay. Anya, apay ngamin numangag ni antim supay. Mga no ipatpadamag nanto na balitok ti gagaraan nyo iti lugar na eh. Madi numaon-unaan ti panaggagara makaigam iti balitok. Iso adiyo pa'y nadakdak kamatan ti balikas balitok. Mangmangag ni Auntie Suping. Anya, amot nga style data. Madi nga rod nga unaan ti ipapantapan na nga ti balitok taamangan numapaw. Kasta. Bilin day di apong ko alakay ti kastoy, Uncle. Pakababao ta di ubingak. No day tay agrubwat idi ni tatang ko amapan agipakat iti barakbag iti karayan. Kat uray ko la ilaglag to ti panagkon ko nga agsida akto iti udang no bigat. Anya. Uwan, Uncle. Aputan idi ni inang tingiwat ko sakit. Tinubtob na pa'y tibibig kaw itinaminsan. Kasta gayam. Sa bagay, uray ni Antim Suping. Ada kastang style na no daduma. Agmamalas ka nung nga rod noon unaan. Isu adiyo pala ibagbagakan Auntie Suping. No may panggap ijay balitog, Uncle. Uraya ka sumangpot ni Dumeng nga gapuya Manila. Ison to ti panag-file ko may ti bakasyon. Uray makalawas no kwa. Nagbayagan ngay. Anya launay ay ti gagaraang medyo Cagayan. Adala na patug. Kitap no di kanto awag nga awag. Tama nga no isuntupay ti pagmamalasa. Uray sumurot kan. Anya? Nakmadimot deta asa umon? Kasla pagmalasam ka ti awag kaon? Dagdagari. Napatig-una iti gagaraki di Cagayan. Yakabukan ka. Taapay kat di mo ibaga no niya launay dayta nga imbaga di ka anakam. Agtutur ka kat ibakit. Ibagak tumot laeng. Agbakasyon kayo umat, kunayo, o Aysay? Wen, apaman na sumangpot ni Dumeng. Ni Chairman Dumeng ko nakuma. Ay, numaminsan, kay kayat ko pa'y nga agsubli kayon. Ada kayo umutlaang ti Kapitan, o Aysay? Ne, nyamot ti panggapwam nga kunay ti kasta kagawad matmat. Tadanda ni dimot makita ni Chairman Dumeng dito'y barangay hall. Adda nga rod na patengar aramiden na. Angum dito'y kumamot barangay, ti pangpangrunanan Saan kat akas jay pasulpot-sulpot mo ti kadana. Anya? Adon ti dumlaw kabarangayan. Kasta aya? Chairman. O Aysay. Ibaganto pa'y ni kagawad sipot, agapo ta iso ti Chairman, kat aramidan na matlatan ti kaykayat na. Abusado ko na danto pa yan. Ne. Madidagitan asaaw. Apay ngay tala amamak nga dagayam agsasao iti kasta? Siyempre, amken damet amasakitan kayo, ta manugang yukat nga road. Kenda kayo ti nangindurso ken kuana nga agkandidato tapno mangabak iso ti sumukat kada kayo. Angam gayam di mat makataltal na. Ne. Naibagak dayjay angam di yumat ibagbagakon kuana masakitan lakit day.
ka makaid na kadigijeng imbaga ni kagawad matmat. Apay, anya man ting bagbaga dya reporter mon aya. Reporter? Katwang, kasla reporter mo't ni kagawad matmat no daduma. Isot para padamag ken ka kadagiti mapaspasama kiti aglawlaw ti barangay. Gagangay atay, sut nagagit ngagpag napag na iti aglawlaw ti barangay. Wen nga road. Oh, anyat imbagbaga na. Tapay kat ko na maasaan ka makaid na. At umot gaya man ti masasao dagiti kabaranggayan. Iti kanayo nakawan ni Dumeng. Aya, Dahita kanayo na sakla ti makitkita dagiti kabaranggayan iti opisina ti barangay. Dumlaw da kanun. ayun anya. Kasi tinapalabas. Pulos saan daan nakitkita. Wen, agasim mo dayta. Makabulan ti kaawan na ko naman. Mauawag lai din no, malagip na ti mangkumustay ti barangay. Madin ano kasta ti sasawan dagiti tao. Iso, mariribu ka na, bakit? Kasaom to ni Duming Damagam no interesado pa'y nga iso ti barangay chairman no agikateng. Na, agi katadagaws? Ne, anya katitong palnan no sana kasta. Adda ayamat mayat iti kasta nga arami tinabutusan alaman. Agrisan langan, ngam tay mapetisyonan kung nantupay dagiti bumarangay Ay, wan matkit di Laglagi penda. Dagiti bumarangay ti kaslabos na no agtrab-trabaho kumay ti kumpanya. Dagiti bumarangay ti bali nang ipatugaw ken kuana. Iso nga adda karbenganda nga agsao. Buis dagiti tao ti pagtataudan ti honorarium na. Nga ala, gusto daytan. Nakaadwakan man. Ay sus, siyak ti mababain kadagiti kabarangayan. Gapoy ti panakadlaw da iti kasta panagsasadot ni Duming at chairman. San ba't ngagsasadot? Dakit nga rod na patag nga aramidin na. Ay basta, bagaam ni Duming lakay. Oh, anya pa iti ikarga kabadom dito'y bakpak mau. Jay uniforme ti hapon. Plansaem. Ni, itamang pa nalagip mo mananda di abadom. Agbali na positibo ti aglawlaw ijay papanan me. Nuday di abadok ti pagbadok. Nda. Aglangaak mo't akas lapudpud no ahapon ket no kwa. Agraraman na hapon na. Si kamit. Kontranak manin. Ay madi nga mintim bagam. Uraan at pagbadbadom gusting kadtulat ta atim mangkay. Ni bakit mo't? Kawin mo. Yuragan ano ka. Agbalin kaya hapon nagbado ka iti uniforme ti hapon. Bastan. Kontrabida kalakanay. Ay sana ka kontrabida gusteng. Kung kontraak la dagiti makitak amade nga iwas mo. Ay, imbag pa iti sabali at tao. Di mo ko nati kasta. Tadagiti tao, adamot ba enda amang iprangka ka, iti anyaman amadilaw daken ka. Lawinin. Ay. Kas laki din agramanak ba't launayin. Oh. Agsasao ka, sigalat makangkangag. Piksama, tap na masong batak. Ay, awan. Awan yung bagbagak. Basta. Basta pwera malas. Talaga mo ta. Biyahe negosyanten sakit dito biyahe o uay say. Nasa umon. Ngam di mo ibaga nga uay si ako na. Tasi kamot tinang sublat ita iti kinauay say. Ha? Ay, un nga rod. No kaano ka ta sumangpot ni Chairman Duming Danton ano kay kayat na. Anya? Apay akas tamot tanti ko na ayaw. Di mo't kasta ti sasawan dagiti kabarangay na ya. Ay, uwan mo't kit di Agsaga na kakit di
Tamangan no addan to agin lalang akong di-report DILJ. Iti kanayo nakaawan na. At may kata chairman. Amangan no si kanto ti kayat dagiti agapointar kasukat na. Ay, adayumat asyak kagawad. Da kayo ti number 1 kagawad nabutusan. Sakbay asyak, da kayo pa'y Kitno ngay jak to awatan. Takait kumatan ti agritiraw. Ay, day talaang Isungag sagana ka kagawad. Ay si chairman matmat. Nay. Nakita'y bilin ko Di mo liplipatan. Iwan, chairman. Nyaman na tangawag mo. Sana ko na chairman. Sige. Mapan kami. Kanakan. Mapantahan. Ay, dito'y uncle. Asidag ti ubog apulos adi magbatan. Uray pa nga takasanot kapudot ti klema iti kalgaw. Kaya't mo asawan, ubog la ti pagtataodan di tagay ayos adanom dita. Ti amoyo at dakaraya na paggapgapuan ti danom. Kasta kuma. Ubog mismo, uncle. Ijay ti ayan ti rukib asirken tayo. Rukib? Makaster kaya no rukib lang? No kuiba ata iso? Ay, iso atap secret da ito'y. Gapo ijay rukib nga awan pulos nakadiskubre ako'y bagayam ti uneg na. Anya? Rukib ti banyas. Kunam lakit din makita mangkal. Ngam saan? Dahil ti sumrekan iti kuweba nga ayan ti ibagbaga kabalitaw. Na. Nakaskas daaw nga raw. Talaga nakaskas daaw. At daagbambantay ichay. Lamlam yungin tantaw. Tapno ibingayan data kadagijay bambantayan da. Ay. Nalimbong samot lati. Panunot ti kanakak. Nakainan natamat din. Patuloy tayo iti ayan ti poon ti ubog uncle. Ijay ti ayan ti ibagbagak arukib. Ay, dahito iti dakkel ba to uncle? Kitain ta dita medyo sirok na. Nasamak. Ang mga nubiklat mo't gaya man tinagumok dito ibagbaga marukay. Mabalin mo tabaklat. Anya, kat di ka agbutang nga mga nupulipulan na ka, sana kanto alununin? Di nakalununin day jay. Nupulipulan nak, mabalin pa'y, ta kailim na lakit day. Anya, ay sus. Nadanuman sakit ting agpaso ti utek dito akaanak. Ay, iwalin ko dagito'y panaw anang lingad iti rokib. Kitain ba, uncle? Taitan ti rokib. Na, rokib nga agpaso. Ay, sumre ka kung sarunun takanggal. Ni. Kunamot lang sumagsak abanyahasan ti luko. Mamati kayo, uncle. Nakastrek tayon. Kuya ba dituyin? Wan. Kuya bang agpayson, naglawa pa'y. Umay kayon. Ang dalagit dita ni Ina Buruka. Anya? Ni Buruka ti bagbagam agbambantay? Mat. Aguray kayo. Amoyo ni Ina Buruka? Natagtagainip ko iti na minsan. Agpaysugayam ti maipapankan ni Buruka. Ay,
Ay, dream come true, Uncle. Napaltiingan kayon, babaan ti tagtagainap yun. Ay, apo. Naragsak nga isa sa Rakyaw. Dito'y teritoryaw. Wan, ninang boro ka. Ay, nyatawag mo di tagrup-rupa, bro, ha? Ha? Kada kano kay? Ninang ko, Uncle. Misteryoso na itakanakam. Anayanak. Lakay kalbaw. Anya, kasano nga amon akalbuak. Nakakalugungak. Ay na. Binambantayan. Ti alalay ko ako madrona. Amang mangkik day takanakam. Manipod panaginaw ti inana. Aging gay di impultik na. Anya. Very good! Ala. Agplastar kayaon. Maglinya kayo. Sikati agyan iti una. Ugoy! Wan, ikit. Ikit mo? Di kay ka di makikigtot, Uncle. Ay. Ibagam manlapi agpaisaw ugoy. At dadarak amang mangkik, Uncle Busting. Anya, mabuti nga kuma. Saan ako mabating? Ay, saan man? Nakisagsag pa day di amak amang mangkik, iti day di asawa day di inang ko. Iso hap-hap ang mangkik, ti kinatao. Yay. Ay, Di kan mas daw lakay kalbaw. Mala. Agritual kayo tapno makasabukan iti balitaw. Tapno makaawid mo tentoy lakay kalbaw nga ulitig mauugoy. One, two. Ay. ano sa mon Uncle Busting? Dandan niya kan agsabok iti balita. Ay na. Ay, amang ano, agoy oyin tidilak. Awan pailat, mamulagata ka balitok. Ay, na. Ay na. Sarding ganun. Thank you, Lord. Ay. Ayos ta kalbo mo, Uncle. Ayusin ka na kan. Uy. Ay. Agbok kan tumutlaan ngayon. Sang kaulit yung mutlata kalbukaon. Relax. Ikayam dayta sa bukmaon. Anya, balitok na pa siya. Balitok. Ay, darasim, Uncle. Nalawlaw data t-shirt mo. Iso asab ukam data sa nga ungot a balitaw. Ay, balitok. Sa nga ungot a balitok. Okay ko. Sayang. May kaya. Sayang ti marigraga marigmay. Magilingan dayta. Sa ukam balitok. Sabog balitok. Ay, Dayta. Mabalin mo ti agawid, Uncle. Gawid ka. Yawid munday ka sa nga sabuk. Abalito. Good luck. Good health. Agbati agpelang dito, Uncle. Mga kan nga gawid. Nagsabuka kiti balitok. Ay, balitok na ito yung sinaba ko. Ay, balitok. Yahay! Ada balitok kaon. Balitok. Anya ka Balitok. sa Busting. Balitok. Nabatibat ka manay. Balitok. Ay, thank you, Lord. Nagtagain na plagayam.
Umaykan, balitok. Basta, sana ngagbala. Ay, madi? One time. One. Oh, thank you, Lord. Dagdagay na pala chay. Ay, urewan balitok. Basta sana kagbagday.